Pozdrav svima ljudi, Ilija Gaming ovde. Znači, skratim priču, posle 4 godine nepune odlučio sam da se vratim. Na ulici vide me ljudi, traže mi, kaže ti ljudi, fanovi, ne znam ja te ljudi, kažu mi vrati se. YouTube propada, domaći YouTube propada, strani YouTube. Svi se prebacili na druge društvene mreže. Nema na YouTube više legendi. Moje kolege dugo su držale visok nivo na YouTube-u, stale su, pare su ih uništile. Ali mene nisu. Vratio sam se na kanal. Evo, kao prvi video ja bi da napravim reakciju na moje prošle videe. Znači ja imam 10 videa ukupno. I ovako bi napravio posle toga malo analizu kanala, koliko sam para zaradio, detalje o gledalcima itd. Znači, evo krenemo od prvog videa. Znači, ovo je ovo je legendarno. Znači, evo ja sam imao 4,5 godine, ne, imao sam malo više godina, 10 možda, kad sam snimao, sad imam 12. Ovo je stvarno, kad gledam, kad setim kad sam ovo snimao, to IKAS 1, 2, 3. Ne. I dođe i za malo sam ga ubio golim rukama, ali ništa. Ne. Znači, evo nas opet. Znači, evo možda i video moj sa najviše pregleda, svi znate, svi ste ga gledali, 637 miliona pregleda pre 5 godina, to svi znamo. Ali, znači i ovi videi su više bili da popunim prostor. Minecraft Hunger Games, naravno. Skywars epizoda 2, prva sreća. U obe epizode neprikosnoven sam bio igrač, stvarno. Ali, ajmo da vidimo ove video, dobro. Ajde. Znači, 8. mart 2016. Pokazat ću vam kako da instalirate Google Chrome. Prvo što trebate da radite je da refreshujete svoj sistem. Onda uđete na tablicu koja se zove Google Chrome. Prva stvar što trebate da znate je da odete na kompjuter i idete na vaš local disk D. Tu ćete da imate jedan fajl koji se zove Windows. Tu ćete imati jedan fajl koji se zove CSC. I ako vidite da je folder empty, to znači da možete mirno... Želeo bih da se zahvalim kolegama, Luki i Aleksi Mitroviću. Oni su, nažalost, svoj YouTube kanal obrisali. Evo, Friends, Ilija Gaming i A. Kovačević Luka. Pozdrav i za njega. Nadam se da će Luka i Aleksa Mitrovići, braća Mitrovići, popularni Luksa Mitrovići, Prvo što trebate da radite je da refreshujete svoj sistem. na YouTube scenu. Kad vide koliko ću ja uspjeti imati u ovom povratku. Što vas na YouTube. Znači, mogu da napravim, A evo ga napišite u komentarima ako ste zainteresovani da napravim
updateovanu verziju za 2021. Kako pravilno koristiti Google. Vidi ovo No, sramota. možete da živite. Lajkovao svoj video. Želio da vidim ko je dislajkovao ovo, kako je taj čovjek ima probleme u životu. Zašto je ovo na YouTube Kidsu? To bi želio da vidim. Dobro. Sad već duže traje video, sad bi da malo zađem dublje u svoj YouTube kanal, da vidite šta je iza scena, kako to izgleda, kako jednostavno vidite kakve su to brojke kod mojih videa i tako. Znači, prvi video, 94 pregleda, 8 lajkova, 0 dislajkova, 100%. Pa vi to meni kažite, gde ste videli da ima 100%. Prva 3 videa imaju 100%. Tek 4. video ima 2 dislajka, šta je to? To je 85%. 100%, 80%, 81.8, 100. Pa vi ako ste ovo videli negde, ja bih volio da mi napišete u komentarima gde je. Znači, nijedan live stream nisam imao, pravit ćemo i na Twitchu ćemo da snimamo i na Mixeru. Znači, Analytics, sad vidimo to. Znači, 10 pregleda od 28 dana, 4 godine nakon što sam prestao da snimam. Pa, gde to ima? Znači, septembar 2021. 3 čoveka video. Septembar 5. Ja kao da nisam prestao da snimam. Znači, kako je sljedeći klip u Camtasia Studio 8, 3 pregleda. Znači, sada ljudima to treba. Ajde, imamo komentare. Ekstra klip, bravo, da znaš da sam to ja, Alex Extreme. Ne znam. Public subscribe to you, allow them to see their subscriptions. Važi. Copyright, ajde da imamo copyright. Znači ja sam ništa, sve je legalno. Monetization. Znači, evo vidite koliko sam ja para ovde zaradio. Znači, 1000 evra u posljednjih 41 subscribera, 4000 dolara u posljednja 2 sata gledanja i 4000 information coinova u posljednja 2 sata. To je samo od YouTube-a, a od sponzora zato ja živim ovakav lifestyle, a vi me gledate na YouTube. Pa, to bi bilo to negde. Želeo bih da vam se zahvalim što gledate. Uključite zvonce. Bio bih vam zahvalan kada bi me finansirali. Ostavit ću link u deskripciji. Subscribeujte, šerujte, lajkujte i naravno čuvajte se. Znate kakva je situacija u svetu i to bi negde bilo to za ovaj video uvodni. Imam ideje, snimat ću sada stvarno, aktivno, kao što svi vi želite. Imam već neke ideje za videe, bit ćete informisani, ako uključite zvonce naravno, da ne propustite nijedan Ilija Gaming video. Zapratite me na Instagramu, Twitteru, Facebooku, Kujundžić Ilija, ostavit ću link u deskripciji za društvene mreže, za PayPal ko hoće da me
finansira, da nam donira pare za finansiranje ovih odličnih videa. To bi bilo to. Čuvajte se, pozdrav!